tunini hua hi chi video anave ho zo se na bon sawin kahin lem che wen hem hi chi video hi ipiji pen ta hong ki bol do ham itile adi a e ho e mi te hi atam zo chale naw hin nei masang uwa hi chapang agron ai le akhan le dan ai lawa hi le development chung chang chule cha te vet golding dan kise sa ding dan ki hil be se lo ei male ei mami mala icha te ahong khan le dung zuya ki zil thungen tabang a hi zein keima jeng zong minu khang dong tam ten naw a hin nei te ngole alung don naw alung kham naw tam ta hi e hin dong jing jiven hi minu khat hi na zala keima experience a kon chule counseling psychology ka bol na ka subject hola a khat developmental psychology kiti akona adi a minu te adinga sa te khan le dan het lawa poimo tam ta ho hi kahin mudo en a hele alha dung zuin seresin ki bol do thele minu khangdong izat ham khain pha chompi te in te tia ka gel ji a he tu ni a he chapang hapta khan hapta ni akhan let dan development chule minu hi na het te dinga poimo za chom chomo inavet khom diwa hung ki pando a hin hem patien par sa hi le alha dung zuya now sen ho development dan activities ipp bol thea phaham ti ho jong het lawa poimo ho hung ki bol do jing ding a him adi a now sen anu oi sunga ahong pen ha ting le hi chi la ma se pen hapta ma se pen hi now sen le anu adinga poimu ta khat a hin a him azi chu now sen anu naw busunga lumpi pe aum na ko na outside world explore ahin bol patna hapta la a hi zin thil tam ta hi now sen le anun explore ahin bol khom hana adjust ahin bol khoman ahin him hapta khat hapta ni now sen development le minu hi na hedinga poimo ho aban cha na veo hitim khatna cho hi le apgar test akitin him hi chi apgar test kiti hi now sen hospital aping ho zo si test ki bo so ke ahin him e chun hi le appearance now sen ahong pel ha zo ting minute khat ke hepoi minute nga zo ke hepoi a color a skin color a skin tone ho hi pha hi nam hoi hi nam ichan ge hi nam ti hi test abozi o hin him abana chun pulse p chun pulse atin pulse in now sen a heart rate a heartbeat hoi hi nam gangam slow ti vet na now sen a heart rate vet na a hin hi abana hin g chun grimates iti ti nga hele now sen na asa na akipana hito tabang amai suwa hong kilang do hinam reflex irritability reaction tinjong to stimuli tinjong akihen him hichi now sen ana ale akam ho a suction abol no wa ko na asa hinam itabanga reaction apiam ti ho velha na ahin him abana e chon hele activity akitin muscle tone ai piham now sen am ho akhodo ake ho echan gya avele thia azale thia kisai the hinam ti ho chungchang activity chungchang ahin abana achaina chun arjun respiration akitiin now sen a haidan ho hinam pha hinam ahilo hale now sen kap do ahinam kap ginga hinam ichan gya kap the hinam ti chungchang vetna apgar test kiti hi now sen ho hi rating kipia hi dung joya so emergency a velha ding loi elo aphanai ti a normal rating loi hitabang so kibolte ahin him abana hin now sen baby weight hichi hi minu tam ten ke ma jong ehin do azung ahin him now sen ahong pin zo ni som sung tabanga hi about weight o 10% tabang kim nom ziu ahim hichi hi ati kim ti azong eho pawa he the ahin him hichi hi lungkham ding ahi pon normal ahi azi chu now sen anu oi sunga hi amniotic fluid kiti sunga nom ta lum pia ahi zia ahong pot phale ata sa a ki khel na le tikim na nom zi ahin hichi hi gang chela hichil ha ki chai lam ma ma lehin awe do ahin gen pai kil ziu ahi tan hichi reduce weight keu again o hilawa
approximately a zong gram za thum tabang zong normal la khat ahong lin tieng ole gi ahin gen zo ziwa hi akitin him iti hama ati ha kim be se a khat sunga await a regain lawa hi le doctor consult bolte in zong aphan him abana hin baby poop now sen etha le zun tha chung chang hi minutam ta zong alung kham naw khat hi zin hi zong hi ka hen zaw sai na hi naw sen ahong pin ha zo ting le alang pin a e hi greenish black ham green color tabang thima hi nomin hi chi na chule hi chi hi meconium tia het a hi na hi meconium very sticky nang a hin tar tabanga manchi a hi na hi hi chi hi naw sen abang kharin apin phat aval ta zin anu naw bu sunga zong anathaman ji ta ven hi ke chanu zong chu chapang abang khat te kan ding ke chanu zong chu hi chi meconium hi apin phat anaval ta ze a chu naw bu sunga anatha anna ale akam ana block a hi ta na hi hi chi meconium kiti greenish black hi chom khat zole kang in light green ke hepoi mustard yellow color ke hepoi ahong hizin abang khat chu nap tabang mucus tabang zong ahin thado jivin minutam ta zong alung kham le jivin he hi chi ho zo se normal a hi so kezin a el a thisan ahong zaw lo powa a hi le lung kham na ding ompoi akitin he chule ni khana hi veli venga ve ai atha ozong le atha lo zong le halong kham ding a hi poi anu in now an hoi ta a fit pawa hi le a bol pawa chule azun hoi ta ni khana he gu ve se gi ve tabang atha pawa hi le normal a hi akitin hem chuke le baby feeding now an pi dan hi now sen adinga apoi mo pen so noi ache va se na ai mut jing hi a he na him chule minu ten he dinga poi mo ta khat chu a hi le now sen ahong pen zo ni thum sunga khu colostrum kiti yellow fluid tamlo a hi wanga now sen adinga dam theina le immunity booster phatta a hi zin now an tui a poi tin formula fit mo bol good hin Dr. Hon prescribe a bol nga lawa a hi le now an tui na hi zong le now sen job sa jing ding a hi minu abang khalin na asa aval zia now sen achep sa da zeun now sen adinga dam theina colostrum kiti hi amis nom jive zong ti the hi now an pi hi a hi the chana every 2 hours si a hi fit ball te a chep sa te ding in a phai chule 8 to 12 times ni khana hi 24 hours sunga hi git ve ai lo le ko ve som la kha som na ni ve chapang now sen zo si ki bang lo hi zin angai cha dung zui 8 to 12 times in 24 hours a hi fit te a phai chule now sen abang kha chu formula feeding a hi le adang cha agil kil ha zep mai the hi zin every 2 to 3 4 hours a hi lo le now sen angai cha dung zui a pi the a hi na him chukile body swelling now sen avun skin now sen abang khat chu ahong pen ha zo chom khat ting skin no san chep chup rashes so anei no mun chule ata sa amun muna adulham apom tabang jong anei no mun ahi azi chu abang khat sensitive skin ahi zeon polang ahong pen ha tengule avo una tho zo zi lo ahi chule abang khat chu avun kilip do bangin akhot akeng la ovazong aum nom zin ahi hi chi ho hi normal hi hin la skin rashes hole adul apom ho akim la lawa apha dom zep lawa a kho che le doctor consult bolte na phan him abana hin umbilical cord allow sen alai hi chi zong hi minu tam ta confuse na khana hi zen hi chi now sen lai hi hap ta khat haptani sung tabanga he amale ama sama hong khizi ahin mi tam dan suggestion tam ta nuding bowling zong na sei pi mai the ahin la coconut oil ke hepoi ahi la ointment za chom imacha nu zong angai khelpon agot jingding a dry jing pawa hi le amale ama sama hong khite ding ahi heading apoi mo khachu hichilai lehin now sen hi tuil a phum lu na siljeng sangin sponge wipes a hi lo hele cloth wipe bola ala hi su kot jing lowin apana hi
alai a hi zo ting silpa the a hi chukile now sen imut phat now sen ho adinga imut hi ata saw le alho development na dinga poimo ta hi na hi alhang pin now sen hapta khat ho hapta ni ho hi 16 to 18 hours pung som lagu ba para som la gil sung tabang hi ai munom jiwin a hi hinla now sen zo si zong akibang pon abang khat su imusot abang khat su imuchom zong aum thejin a hi hi chi phat sung hi mi nu na nga ti nga zong ki chol na phat hoi ta a hi ti sumil hi in iti hama na chanu na chapa ai mu thelo be a hi le ipga ti hold in lang noisy ham adab zi ham asal zi ham noya chep khop lo zi ham aze ne he do zo lo le doctor consult bolte na phan him abana hin senses now sen aping til ho adinga sense develop masa pen him touch hi a hin him chule now sen on angai chal pen cho skin to skin touch body touch hi a hin hi aze chu anu oi sunga lumpe pia a hiwin hi chi hapta khat polang explore abozing la yuwa hi pomle body touch hi nom asa penu le angai chal penu a hi tin jong akise him abana hin sense a hin smell and taste hi chi zong hi anu na bu sunga om lai uwa pa na hung ki pan a hitan anu in anele adon ho zo si ako na anam a smell ai le a taste si a he theyu a hitai now sen hapta khat hapta ni hin lai zong leo anu ho anama a he theyu a hin a him chule thil athu le a khalam sangin a rum lam zo hi sweet taste lang a prefer zo ven hi tin zong a ki se zen him abana sense so hi le hearing hi chi khoza na zong hi a hong pil ha masango wa pat hong ki pan a hi tai adia now sen ping til hon anu o to midang o a he khan thejun a hi akiti aje chu anu in a oi sunga avop jing laya anu o aza jing ji o a hin a him mi nu nang o aza theyu a he theyu a hi ta zein a phar si a diaper ne khel phat ke he poi a hi lo le one on one in nai chan pomin lang holim pi jingin rhymes ho sa pi jingin ai lo le la ho sa pi jingin lang holim pi jingin chukile abana he site thil mu theina khomu theina now sen aping til hodinga sense a develop by gay pen hi site a khomu theina hoi a hin a hin hi chi khomu theina hi now sen a hong ping til ho a hi blur na lai blurry a hi zen mu chen the zap nai lo a hi jovin black a hi lo white a hi lo a gray bo a mu theina lai a hin a him chule mun gam la ta mi him le thil le lo ho mu chen theina lo a hin a hi ve hi chi a hi now sen a ping til ho na ho pi ding ting le amai to na mai nai cha a na ko ya na ho pi te ding angai jin him abana hin moro or startling reflexes akitin him hi chi reflexes kiti hi tam ta zong le he lawa poi mo khat so now sen a ping til ho hi thil a ha gin ham kot I ha kha ham a hi lo zong le ama ho ma chama phulo helowa ha kin kina hung kin ziwa a khot a keng ho zo si a hin za do jing ziu a hin him hi chi hi startling reflex tia zong he the a him hi ji a hi thei chana ata saw le a khot a keng ho po na chun tu ba imut sa te ding ina phan him abana hin vaccination now sen apin zo hapta khar sunga hi vaccines thum ho angai na ki bol ding ho zong hoi ta ki pele ki bol hi nam ti zong do a he te jen a phai a khat na cho hepatitis B vaccine akiti in hapta khar sunga ki pe OPV hin polio drops le polio OPV vaccine ti zong aki he in aba athum na chana cho le tuberculosis BCG vaccine ti zong aki he na him asai na din now sen I tham ting le na tham ting le I khut ki sop ting sada ki sop ting ma sada now sen ho tham mina phan him tu nia he chi anangaya anavi ho zau se pathinin lagaw le ta sa cha te kho kha thim na le vehicle thim na APJ taw han ka ki pa